laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. aray hande kadi ko rendez-vous meɗen on no wowiri noon iɗen mari yewtere diina e juma ɓe eɗen tori subhanahu wa ta'ala on yo okkore moƴƴere nde ñalande ɗo o okkora en kadi battane moƴƴo o waɗa en yimɓe aljanna. haray ko siɗɗo moɗon ɓiɗɗo moɗon miññirawo moɗon Mouhammad Salih gueɗal Mouhammad Djibril Balde hoore Kileya. miɗo yiɗi présentugol waɗoɓe yewtere ɓen hannde. ɓeeɗo noon haray ko karamo ko anni min kadi ko ɓeeɗo min mari komi mantora karamo ko wonuɗo seefadu ala mo anda ɓeeɗo o haray ko ɓe makete abi abdillah alcheikh al-allama Omar Bari. haray ko ɓe Basara miññiraɓe Alaji Abdullahi Basara yo Allah hinno ɓe yaafo. ko ɓe wallitiɓe no diina kam marsira seefadu. alhamdulillahi rabbil alamina. harami ɗuɗɗinaali dey ko fanɗi wo ko fanɗi ɓuri duuɓi 40 hiɓe jannude. seefadu wonama hano seefadu lancira. ɓe dogali ɓawo camion tippingol marchandise ɓe udditali conteneur hun togosum ɓe udditali conteneur jano. hay fusɓe anda hay fusɓe jokka bi e sukayagal maɓɓe haa ka fewndi hande ɗo o si wona jangugol janna. taalibaɓe maɓɓe ni hino Arabi Saudi ma woodi jangoyɓe ton arti hino tawa e ɓen Cheikh Farouk hafizahullah ɓe wonɓe Freetown milinta seeɗaɓe maɓɓe. ɓe tawa e maɓɓe wano Cheikh Souleymane Diallo Jamburia ɓen no jooɗi Australie hiɓe janna ka université ton. heɓe jogii taalibaɓe jangoyɓe Indonésie Kuala Lumpur Malaisie Malaisie. heɓe jogii taalibaɓe wonɓe États-Unis kamɓe kadi ɓe noddira ton fi diina. haray kamɓe noon fewdoɓe seenino jangugol ɓe seenorno hella Liban. hari Liban wa'awa hande hari on tuma ko wano o gande meɗon Imam al-Awza'i accirno Liban hari ko noon Liban wonirno ina e juuɗe innuɓe kamɓe ko al-imamiya woni toon hande. haray fewdo Israil ɓe yahuno piwugol libaneɓe ɓen sabu raɗagol Yasir Arafat 1982 ɗum tawɓe toon hari ɓe seeni toon teɓugol gandal awa sabu towugol duuɓi e kawu maɓɓe ɗum ko Alhaji Souleymane fondateur l'école madrasa an-Nouriya al-Islamiya. kala wonɗo sarlon no andi fi on l'école ɗon ma no andi fi maɓɓe ko e juuɗe ɓen ɗon kamɓe kadi ɓe teɓi gandal haa no ɓe seenori noon jangoygol. ɓay woni ɓen ɗon ɓe duuɓi ɗin towi ɓe fooyi kamɓe ɓe arɗi ɓe seeni kamɓe oustage Cheikh Oumar Bari ɓe tambiti l'école on. nam salmitoɓe ɗon ɓe anda ɓay ɓe salminde ɗum salmitoɓe ɗon. waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. nala toon alhamdulillahi ko oustage Cheikh Oumar Bari. ko min Cheikh Oumar Bari. ok ko taalibajo mon goo Mouhammad Salih wonnoɓe Soso toon gueɗal woni Djibi Koyin. ok nalato ɓe jam alhamdulillah. haray ko tolimoɗon ka radio Laawol Kisal. haray musidɓe julɓe min kadi si tawi feƴƴi baben an e bureau an yo Allah ɓoynu duuɓi ɗin ɓe mi mari ɓe mi torano du'a ñande o ñande haray ko ɓeeɗo o e kawo maɓɓe Alhaji ɓe Souleymane Diallo e tippugol noon e ko janguɓe meɗen waaɗi wono Cheikh al-Imam Ahmad ibn Hanbal ñande wo ɓe torantono karmo ko maɓɓe Imam Shafi'i ha ñandigo ɓiɗɗo maɓɓe on Abdoullahi Landi kodi jam baba ñandi o onon on toranto Imam Shafi'i du'a babe maɓɓe maaki wo kana ka shamsi lid dunya wal afiya lil badan. hari Imam Shafi'i no wa'a wonnange nge wonande adna on e cellal e ɓandu. haray ko ɓeeɗo min kadi mi mari si feƴƴi mawɓe am ɓen toranagol du'a yo Allah yaafo ɓe ɓoyna duuɓi ɗin ɓoyna cellal e balɗe waɗa barke ɓe guure maɓɓe nden sabu tippugol ko Imam Abu Hanifa torantono karama ko muɗum Hammad ibn Salama ñande o ñande. ɓe landi ɓe o ko fi honno o baben an e bureau an woni sabu mi arde adna karmo ko an ɓeeɗo woni sabu jannugol lan gandal l'islam mi heɓa komin dayginora mi tawa e Allah. haray ko ɓeeɗo makete Abi Abdillah al-Cheikh al-Allama Omar Bari. hara mi fandin noon mi fandin ɓuri duuɓi 40 no mi yewtirno noon naane golle maɓɓe ko jannugol ɓe andiraka si wona ɗum ɗon haa ka fewndi ɗo hannde. haray min inni
woni moɗon fadilatu cheikh e radio Lawol Kisal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد هري يتي الله سبحانه وتعالى إن جرنيمو نيوينا نقول لين هم بندرغو سيفاني واوغول tumbondir de sifangal tumboniral ɗo yewta sifa ɗi yewtoreji ɗo ko tawi ko yowdiri kon e fi diina ko Allah subhanahu wa ta'ala ndewini ɗi piiji ɗo o elti ɗi haalaji ɗo o waɗi juuɗe meɗen fi en naftorɗi ka ɓuranta e moƴƴande ɗon aray min kadi mi weltori noddede on ka radio Lawol Kisal. Mi weltanike wonɓe gollude toon ɓen fuu mi noddano ɗo mi noddaka ɗo hare miɗo weltaniɓe miɗo jarniɓe miɗo anndi hare ko salndu e nder calɗi da'wa ɗin kamɓe kadi ɓe jokkani en fuu meɗen ko miɗo jaɓi miɗo gomɗini wondema en fuu wona yen yahu tammoɗen e salndu wuturu ko leggal janal margal calɗi buy haray mo be yo nangu salndu o jokkandu salndu ɗon ha o jippoyo e hewta ka bindere ko nokku gotu wona fottoyede are meɗe weltani musidɓe men ɓe Allah newnani yaltugol ga leyɗe meɗen ga ɓe yaha hara welo welo adna on ton hodali ɓe jam faaki ɓe ɓe yejjitali diina maɓɓe kam ɓe yejjitali ɗengal maɓɓe ngal ɓe yejjitali bolonda maɓɓe on haray meɗe weltori meɗen anndi nokkeli buyka fewndi haray woɓɓe yejjitino diina woɓɓe yejjitino ɗengal mum woɓɓe yejjitino musidal mum aray si Allah on newni e nder bo ko wonɗen yiidude ɗo hiwroniren hannde anndindiren aray miɗo anniyi e wattude konngol an seeɗa e nder konnguɗi yewtanoɗi e o radio mi semmina yewtunoɓe goo awa mi jarnaɓe mi weltanoɓe ɓayru ko golle kafaɗe aray oustaz Mamadou Salihu Balde kadi mi jarnimo mi weltanike mo e andutugol moƴƴere annditana kadi waɗanno ɗum moƴƴere aray mi jarnimo mi weltanike mo mi do'anike mo mi golle ɗo wari wadde ɗen aray miɗo weltori ɗe miɗo tori Allah subahanahu wa ta'ala on yo Allah on ɓeydumo doole e cembe o wawa wadde ko hani wadde kon ɓuri ni si tawi min nama yo mi yewtu ka radio Lawol Kisal ɗo hannde ko ɗum ɗo woni aranon ɗon e nder ko mi fuɗɗi yewtude ɗo kon aray piiji ɓuuri aray ka hakkille an ko honɗo mi yewtata fi muɗum kono sabu ɓe mi wondiga goo won oustaz Mamadou Julde kanko wi'i yomi yewtu seeɗa fi sahabaɓe nulaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi mi taw yomi ƴettu ɗo tun inde wo inde fino mi wawa natirde e nder konngol komi faala yewtude kon aray mi suɓike wiide waqafatun ma sahabati rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ko dararɗe seeɗa wondude e ɓe sahabaɓe nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko waɗi si neɗɗo no yaade e laawol e sa'i goo e nder laawol ngol o yi'e ko welatamo o daro o tasko e sa'i goo kadi o yi'e ko ngalɗinimo o daro o tasko hara ɓe sahabaɓe ɗo e wata yewtude fi maɓɓe e darsu gooto ma e nder jonde wotere ko waɗi wiɗen joni en suɓay woni daranɗe seeɗaje ga dartoto ɗen yewten fi ɓe sahabaɓe kono eɗen tori Allah subahanahu wa ta'ala yo newnan en wawen yewtude ko nafata heɗitiɓɓen kon hare mi faala fuɗɗorde
o aya mo Allah subhanahu wa ta'ala on yewti fi mun ka sura akhiru suratul fath. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. o aya ɗo mi ala firudemo no karma ko ɓe tafsir ɓe woni firirde noon komi faalayi innude. o aya ɗo no yewti fi nulaɗo e sahabaɓe makko ɓen. nulaɗo on o Muhammadu ko nulaɗo Allah. sahabaɓe ɓe wonde ɓen ko yimɓe ñaaɗuɓe telemma hefreɓe ɓen ko yurmeteɓe hakkunde maɓɓe. ngol ɗo konngol Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum holli mandeji ɗiɗi hanaɗi manditede moƴƴa fi ɓe sahabaɓe nulaɗo sallallahu alaihi wasallam. immagol daro fi diina kan sama kala ala e mum ayɓe diina kam mudahana ko ala ayɓe diina kam ko ayɓe diina kam kamɓe noon ko ɓe haɓoɓe ayɓe diina kam. ɗum ɗo si Qur'ana wooli ɗum ɗo tariha on haray no seedintina hi ko noon tigi woniri. sahabaɓe gila ñande ɓe darinoɓe inni nulaɗo moodi menen min tawtima min jaɓanima ko wiɗa ɗo kon hiɗen wondi ɓe yiltitaki ɓaawo nulaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ha o feƴƴini o wakkiri ɓe ɓaawo seeɗe ɗum wondema ɓe jaɓanimo ɓayro o iwi hakkunde maɓɓe ɓe etino golle ko fuɗɗino kon ɓe jokkiɗe ɗe yaari yeeso ɓaawo nulaɗo on sallllahu alayhi wa sallam wayi wasi nulaɗo on hari no wooda. amma noon hakkunde maɓɓe hari yurmodiral e jikke e honno nafidiral hari no hakkunde maɓɓe. a yiyata ko sahabajo bonnani sahabajo haaju. a yiyata ko sahabajo murtini ɓeygure sahabajo. a yiyata ko sahabajo ari tawi oɗo haaju oɗo on simi wallitakimo o bonayi o jooɗi o acci ɗon o sali wallitade mo ha haaju on boni. hari hakkunde maɓɓe hiɓe yurmodiri hiɓe barkodiri ko fanɗi wo ɓe senday si ɗuuɗi ɓe muñodirana wonde si ɗuuɗi mo be inna kañum yaafike wonde si fanɗi mo be inna yaafike. hari ko ɓe accidiranayno kon no ɗuuɗi ɓuri ko ɓe sendayno kon. o aya ɗo no holli wondema sahabaɓe nulaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam hari dey hiɓe jogii sifaji ɗiɗi molanaɗi daranagol dina kan e hoore soobe contre ayɓe ɓen yurmonirgol hakkunde maɓɓe. ko ɗum waɗi Qur'ana on welti fi maɓɓe jonni misal fi maɓɓe ka tawreta e ka linjila foddiɓe kadi moƴƴere. simi iwi ɗon haray mi innayi julɓe ɓen fof no hato jini e ñentinteɓe tentini julɓe ɓen hande tentini immiɓe dariɓen hande fi waɗugol da'wa. julɓe ɓen fof no hato jini e heɓugol moɓe ñentina ɓe yiya goɗɗo no waɗi goɗɗum ɓe tawa ko waɗa ɗo no moƴƴi kamɓe kadi ɓe immoɓe waɗa sifa mum sa i maɓɓe on. ñentingol ngol noon wona enen tun hatu jini nulaɗon hari no hatu jini e mum Qur'an o yamirimo yo waɗu sahaba ɓen hari no hatu jini e mum ɓe waɗi enen kadi koye ndaaro ɗiɗo fof aren kadi enen kadi waɗen. Qur'an no wi nulaɗon
fasbir kama sabara ulul azm wala tastajil lahum nulaaɗon no yamira yo o ndaaru no ɓe annabaɓe adinoɓe mo ɓen wa'uno noon Nuh, Ibrahim, Musa, Isa alayhimussalam tawde mo kanko nulaaɗo ko ɓeeɗo wiyete ulul azm yo ndaaru no ɓeeɗo feƴƴinirno da'wa on e zamanu maɓɓe ɓe wakkilo kamɓe kadi ɓe ñentina ɓe waɗa sifa ko ɓen ɗon wonno wadde ko Qur'an on feƴƴi ɗum sififi annabaɓe ɓen ha wi nulaaɗo ulaika alladina hada allahu fa bihudahu muqtadih ay ɓe sifanaɗa fi muɗum ɗo ko ɓeɗo tigi allahu on fewnuno awa peewal ko ɓe fewno kon e ko ɓe woni fewnude kon ñentin ɗum ɗon enquête ɗo ko nulaaɗo wi'a jonno enen julɓe ɓen eɗe yamira tawtugol nulaaɗo ñentingol ɓe annabaɓe feƴƴinoɓe qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladina ma'a enen kadi ɗen hani ñentinde ɓen annabaɓe feƴƴinoɓe e yimɓe maɓɓe wonnoɓe ɗon ɓen goonga ko winna goonga no moƴƴi o sa yi ali ka goonga woola haray no manki kono sa yii ka goɗɗo wooli goonga ñande goonga hani wowlede a taway no foti no weli joni ko ɗum waɗi haray be ndaaren ɓe sahabaɓe golleji ɗi ɓe waɗi ndaaren tawen enen ɗe golle ɗo ko golle labaɗe ɓe waɗi enen tigi iɗa wi'a yi en ñentin nulaaɗon sallllahu alayhi wa sallam hiɗen yamira jokkugol nulaaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo fof kono holli wondema neɗɗo kanko tun wakkilare makko nden tun faamu makko on tun e gandal makko ngal tun wawatamo naɓude ka haani yaheede tun ko ɓe o wallitora faamuji woɓɓe go'o e golleji woɓɓe go'o o sembinora ɗum ɗon kanko kadi o waɗa ko ɗum waɗi hara ɓe sahabaɓe nulaaɗo ɗo sallllahu alayhi wa sallam eɓe mari battane molanaɗo e nder l'islam o sabu ko kamɓe sincira o l'islam ko nulaaɗo on sinci ko ɓeɗo wonno wonaɓe sincirade ɓen l'islam o wahyi on ar tawi ɓeɗo tawi hiɓe alhaali ittiɓe kadi won ɗum few naɓi ɓe alhaali go'o tawi on alhaali ɗon ko on ɗon woni ko yela ko on ɗon woni ko ɗaɓɓa e nder ɗum ɗon noon piiji bu waɗayno ndaara tawa hi nulaaɗo on moodi ko karamokojo wawɗo jannude ndaara sahabaɓe en tawa kadi ko taalibaɓe faamoɓe ko janna ɗiɗo ɗiɗi hawtindiri si ɓe sahabaɓe woni no ɓe woniri ɗo ni hare no waɗɗi en enen hannde yiltitagol yaha ha hewtoya ka sahabaɓe nokkiɗi buysi no sifeede hannde ko fi cheikuɓe ko fi waliyaɓe ko fi kohoɓe ala ka feƴƴede ɗon hewtoye ka nulaaɗon sallllahu alayhi wa sallam ala ka feƴƴede ɗon hewtoye ka sahabaɓe joni noon enen ko wonɗen torade ko jama on kamɓe kadi ɓe janngu sira nulaaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe jannguray ɗon ko honɗum sahabaɓen waɗuno takko nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam si tawi ko fi yewtugol fi kohoɓe yewtugol fi waliyaɓe yewtugol fi cheikuɓe sen hewti martaba sahabaɓen e tawa ɓeɗo no ɓuri fuu ko ɗum waɗi o sahabajo nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam jeeyaɗo e attinoɓe natude ka diina gila makka abdoullah ibne mas'ud o wi'i man kana mustannan falyastanna biman qad mat fa inna alhayya la tu'manu alayhi alfitna ulaika ashabu muhammadin sallllahu alayhi wa sallam kanu afdal hadhihi al-umma abarraha quluba فأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم
وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ɗo ko sahabajo woni wadde tazkiya sahabaɓe ɗimmoɓe makko ɓen. O yii honno ɓe wa'uno feendo nulaaɗo, o yii kadi honno ɓe wayi ɓaawo nulaaɗo. O wi enon anndi ko watton, mo jokkay yo jokku feƴƴinɓe ɓen, mo jokkay yo ndaaru ɓe feƴƴuɓe ɓen o jokka ɓen ɗon, ko ɓen haana jokkeede. mana nulaaɗo Aboubacre e ɗimmoɓe maɓɓe ko ɓen waɗuno kon haa ɓe feƴƴini, yo goɗɗo ɗaɓɓitu ɗum noon o waɗa. sabu o wi'i wo kala wurɗo haa jooni haray o hisaali fitna, wurɗo feƴƴaali jarribeede, no wa'i wo no wa'i wurɗo feƴƴaali jarribeede, kono mo maayi haray o jarribataake hannde kadi haray koye ɓen ɗon yo jokke. oynoye ɓe sahabaɓe nulaaɗo sallallah alih w sallam ko ɓe wonno ɓurɓe moƴƴude ɓen e umma nulaaɗo on sallallah alih w sallam. a heɓata ɓurɗo sahabaɓe moƴƴude few e teddude e jogaade martaba. o wi'i ɓerɗe ɓeeɗen hari ko ɓerɗe laaɓuɗe, gandal maɓɓe ngal no luggi, ko yimɓe ɓe fawitatonoo ko fawaaki ɓe, ko piiji newiiɗi ɓe ronditotonoo. Allah subhanahu wa ta'ala suɓi ɓe e hakkunde tagu makko ngun fii yo ɓe wonu sahabaɓe nelaaɗo makko on kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Allah suɓi ɓe yo ɓe wonu wallitotoɓe o nulaaɗo ɗo fii ɓantugol diina Allah ka. si Allah suɓiɓe o waɗiɓe ɗon ɓe immike ɓe waɗi ko ɓe haani waɗude kon, nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam weltanike ɓe, o du'anike ɓe haray yo jama on anndi tan ɓe nde moƴƴere nde ɓe waɗuno ɗo e ki yangiki ɓe yangino ɗo, jama on rewta ɓaawo maɓɓe, ɓe jogito kala ko ɓe waawi jogitaade e jikkuuji maɓɓe ɗin e laawol no ɓe feƴƴinirno noon gurdam maɓɓe ɗen, sabu hari ɓeeɗo ko laatinooɓe e hoore peewal timmungal. sahabaɓe nulaaɗo ɓen sallllahu alih wa sallam Allah arsikino ɓe wongol taalibaɓe nulaaɗo sallllahu alih wa sallam. nulaaɗo kamɓe kadi Allah arsiki ɓe ɓe sahabaɓe ɗo sifa ɓe ɗo yimɓe yo wonu taalibaɓe maɓɓe ɓen. tawi taalibajo on ko faala wo e juuɗe karama ko makko, haray o heɓa e ɓuri ɗum ɗon. tawi kadi jannowo on karamakojo on ko holli taalibaɓe makko ɓen fof o taway heɓe immi heɓe dari fiimu. enen eɗen mari ellaji fewno ɗo ɗiɗi ɗi marɗen tampirɗen fiimu. ettagol yo jama on faamu e yo jama on gollitiri ko faami ko. nulaaɗo sallallah alih w sallam hanki hari ko ɓe ɓurno sattude maɓɓe, ɓurno sattande ɓe koye sahabaɓen faamu, kono ɓe faami tun hade ɓe immade kisan ɓe immoɓe waɗa ko ɓural ngal Allah jonni ɓe. wondema kala ɓe sahabaɓe ko sahabaɓe nulaaɗo sallallah alih w sallam o ne'uno ɓe, goɗɗo ɓe o ne'e bani adama no tagira noon, ko ɓe goɗɗo wona dow makko, haɗa on ɗon ko on ɗon ki fewjata fii makko, hollatamo laawol, wurtanamo, yonnanomo. nulaaɗo mi ne'uno sahabaɓe maɓɓe ɓen, mi ne'iri ɓe piiji buy, mi jonnaka ɓe toɓɓu ngotum. nulaaɗon sallallah alih w sallam ne'uno sahabaɓen fii o aqida l'islam, findel l'islam nden ɗo ko ɓe jogito ko ɓuri sellude kon e ko ɓuri wonde ko ɗum ɗo woni goonga, ko ɓe jaɓu tigi tigi on ɓe annda ko hombo woni Allah, ko hombo woni Allah, ko honno Allah sifori e ko honɗum wondi ɓe hakkunde maɓɓe kamɓe Allah. ko ɗum waɗi Qur'an o wi'i walillahi al asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i. joni Allah o mo wonɗon yewtude ko jon sifaji, jon inɗe, jon kuuɗe. joni awa ko ɗe inɗe makko ɗo
noddirtonmo ko ɗe inde makko ɗo noddirtonmo ndaare sahabaɓe nulaaɗo ɓen hanki darotonoɓe inde sanamuru kaariru inde sanamuru kaariru weeta bimbi gooto ɓe liɓa ɗum ɗon fof ɓe hawka ɓe fewda Allah pet ɓe inna ya Allah haɗa ɓe takkale ɗon hay e hunde arten fewda ɗo ayi e ɓuyno inna barke hunde kaari bijaahe hunde kaari bijaahe hunde kaari bijaahe hunde kaari ƴettugol ko taga kon ko moƴƴina kon waɗana ɗum teddungal e martaba wasi haaju gasata si ɗum ɗon tawaka sahabaɓe hanki ko ni ɓe wa'uno hari ɓe tañƴinanoki haaju no wawi gasude inɗe ɗi sanamuji ɗo wolaka kono nulaɗo ari ne'i ɓe holliɓe ɓe inni walillahi l asmaul husna fad'u biha joni ko lutti kon foftirte ko daru alladina yulhiduna fi asma'i nulaɗo ne'i ɓe fammini ɓe ko honɗum wiyete alqada wal qadar muuyoji e koddoreji Allah ɗin nulaɗo laɓɓinani ɓe ɗum ha ɓe andi ka ɓe jogito koddureji Allah ɗin ɗi tongata yo neɗɗo hollu wakkilare makko nden neɗɗo kadi wona yo hoolor wakkilare makko nden o famina wasi ko ɗum ɗon woni mo hewtinde ka woni hewtude ɗon nulaɗo fammini ɓe ɗum nulaɗo fammini ɓe ko honɗum woni haqiqa neɗɗo ko honɗum ko tagu ko Allah tagi ɓurni e hoore ko taga kon Allah on ƴetti ko o tagi kon fof o elti o newnani bani adama yo hutor kono inni an bani adama on joni an noon awa an ko min waɗanta ɗum ɗa fof yo waɗane kono an waɗanalam min nulaɗo eltiɓe ɗe noon holliɓe ɗum ɗon nulaɗo holliɓe fi aduna on honno woniri koko taga koko goɗɗo moƴƴini awa on moƴƴinɗo o moƴƴinta nina ni no woodi ka o faala fi o moƴƴini nulaaɗo ne'i haqqillaji maɓɓe ɗin si ɓe nani goɗɗum yo ɓe heɗito ɓe tasko ɓe ndaara ɓe annda siko no woniri wa in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu wona ya nanu haala tum jaɓa gomɗina hooloɗa tefu annda afala yatadabbaruna no ɗuuɗi afala taqiluna no ɗuuɗi la'allahum yatafakkaruna no ton ɗum ɗon koɓe miijito inna yo neɗɗo miijito yo mana haqqille ɗe mbe gollitire haqqille ɗe wona yo hawke qur'an on nulaɗon ne'iɓe kadi wondema neɗɗo ko be o tasko sunnaji Allah ɗin e hoore leydi ndi Allah no waɗi sariyaji e hoore ndi leydi neɗɗo be fama ɗin sariyaji ko honno woni ɗin sariyaji peewal ko ɓuttu addata angal peewal ko soñja addata waɗiɗa ɓayru waɗi toon ɗo kadi no wawi gasude waɗi oyatuma si waɗi joni kadi no wawi gasude ko ɗum ɗon nelaɗo holli ɓe sahabaɓe ɗo heɓano ɓe rentora nulaɗo ne'i ɓe sahabaɓe kadi o eltiɓe o sansi no ɓe wuurino non fof o sansi no ɓe ñamira noon no ɓe yarira noon ko ɓe ñamata kon ko ɓe yarata kon ko ɓe ɓornoto kon eno ɓe ɓornota noon galleji maɓɓe ɗin naata yalta maɓɓe on ƴawra jolda on yaha ara on o sansi ɗum ɗo fof ɓeɗo fof jaɓi nulaɗo holli ɓe wondema diina kan tigi ko innete kon ko taqwallahi e husnul huluk julde nden ko gonga korka kan ko gonga hajju on ko gonga sawmo on ko gonga kono ɗiɗo fof si tawi kulol Allah ala e majji ko fus ɗiɗo fof kadi si tawi lorrugol tagu Allah gonno ɗon hare ɗiɗo kadi fof ko hawketeɗi ɗum ɗo fof Allah subhanahu wa ta'ala no hol elti nulaɗon elti sahabaɓe ko ɓen e hoore ɗum ɗo joni noon si tawi ɓe sahabaɓe ɗo ɓe eltama ɓe ne'ama ɗo ko ɓe elta ɗo e ko ɓe ne'a ɗo battinno e maɓɓe sansuno alhaaliji maɓɓe ɗin sansuno ko honɗum sansuno go'o finne maɓɓe nden ɓayruɓe jannama tawhide ɓe andi tawhide hande kadi ɓe jaɓno wondema Allah ko gooto jaɓugol Allah ko gooto ko ɗum ɗon addata taw hara ko on ɗon tun hulete ko on ɗon tun torete ko on ɗon tun ɗaɓɓirte a ala hulde goɗɗo goo
ma woɓɓe go'o ɓe andi ko oɗo hoddiri kon be laato ko hoddirali ko laatotako sahaɓe woni ɗum ɗon ɓayru ɓe heeɓi ndi needi ɗon ɓe ari tawi hannde kadi joni ka dewal Allah ndi needi ɗon battini e maɓɓe tawi hiɓe ɗuuɗi janngugol alqur'ana hiɓe adodirde janngugol alqur'ana ko ɗum waɗi faatagol nulaaɗon sallllahu alih wa sallam haɗi heɓike sahabaɓe hunjiɓe qur'anare nden fuu ɗo e nulaaɗo sallallahu alih wa sallam feƴƴinde tawi qur'ana on himo mara ka ɗeri himo mara ka ɓerɗe sahabaɓe hunjiɓɓe sahabaɓe go'o hari no andirano wonde makko yiɗuɓe alqur'ana ko wowɓe alqur'ana ko ɓe ɗengal mum weli e alqur'ana hari ɓe alano fijirde jemma ɓe immotono ɓe janga qur'ana on ɓe jangitomo ɓe jangamo ɓe jangitomo si ɗum feƴƴi ka juulugol tuma ɓe yehi jihaadi si ɓe piiri ñalorma jemma hewti fiɗanagol fowto mo we maɓɓe no yaade e seraɗa habbira juula ɓe waala juulude haa ɓe inna ruhbanu leyl o fursanu nahar ko ɓe ma'ana ko yimɓe ruuɗiɓe ɓe haaju mon ala e adana on jemma hiɓe fii dewal Allah hiɓe akkitani dewal Allah ngal ñalorma on hiɓe immi ɓe darade ɓe heɓa ayɓe Allah ɓe subhanahu wa taala ɓe ɗuɗɗina jantagol inde Allah sahaba ɓe mbuyi ɓe areno ɓe nulaaɗo ɓe inna enen nulaaɗo wolani golle simi waɗiɗe mi naata e aljanna nulaaɗo haalanama o yaha goɗɗo go ara inna nulaaɗo wolani ko golle honɗe ɓuri moƴƴude nulaaɗo jaabomo o yaha goɗɗo go inna enen nulaaɗo simi waɗi hunde kaari mi naata e aljanna nulaaɗo inna hi o immo inna mi waɗay nulaaɗo inna waɗe hunde kaari goɗɗo immo ɗum waɗa kisan ɗum ɗo fof hadi no holli wondema sahabaɓen ko sahabaɓe hittinoɓe fi famugol diina kan e fi jaɓɓugol sariyaji ɗin e fi jaɓɓugol ko nulaaɗon sallallahu alih wa sallam yewti ɓe sahabaɓen yimɓe andirano kadi ko wiyetegol muñal ko yimɓe muññinoɓe si en daari feeno l'islam on sinthia duuɓi arani ɗin attinoɓe natude ɓen simi contani on ɗo joni mi wolani on fi Bilal ibn Rabah al-Habashi, Khabbab ibn al-Arat, Suhayb ar-Rumi, Ammar ibn Yasir e Yasir tigi e nene makko Sumayya, Uthman ibn Maz'un e Abdullah ibn Mas'ud ɓeɗo fof ko piyetenoɓe bimbi piye kikiɗe piye jemma piye ñalorma. Khabbab ibn al-Aratti ñande go o arno o ini ene nulaaɗo a toranta ko men Allah yo Allah hoynan men tampi nulaaɗo inni Allah hoyne kono on hawju annabaɓe adinoɓe on goɗɗo naatayno ka diina ay ɓe diina ko en ara ɓe jasanamo ngayka ɓe iramo ha lutta ber hoore makko nden ɓe adda seeran wal ɓe seera fuɗɗo ɓe joƴƴinangal ka hoore makko ɓe seeka mo ha wona pecce ɗiɗi kono ɗum ittatamo e fidde nde o jogino nden awa onon ɗo kadi on hawju tun kono polgal Allah ngal e ballal Allah ngal aroye ñande goo on ɓuttinayi goɗɗo immoto San'a o yaha ha Hadara Maut hala o hula goɗɗo no waɗi mo goɗɗum ko huli wo ko Allah ma himo huli waɗa bonoru ñaamu dammi makko ɗen kono goɗɗo waɗatamo goɗɗum hakke ma ko ɓutti on ɓuttinoyay ɗen sahabaɓe ɓe muññi en fof en jangi qissa Bilal ibn Rabah wiigol ahad Khabbab ibn Aratti o mo woni wolande on fii mum ɓanndu makko no hari no waɗi ɓattate ko feeruje wulɗe ɓe ƴettenoɓe joƴƴina ka ɓanndu makko fiyo yaltu ka diina ɓe joƴƴina ngal ɗon surta ɗon haa ngal ɓutta
wonta teewu laaɓuɗo o saloo jaɓande ɓe ko ɓe wi'i kon Suhaybu kadi ko ni tampinira Abdullah ibn Mas'ud ɓayɗo o naati ka diina hari ko gunndo Qur'an on janngataake e kene o wi kanko ɗo o janngay ɓe innota jannguɓe piyete o inni o janngay o yehi o janngi hakkunde maɓɓe piimo haa o acci wawde yaade ɓe rondimo ɓe natti ɓe inni ko ɗum men haɗanoma o inni gasi kono mi naniniɓe ko ɓe faalanoga nande ko ɓe muññi sahaba ɓe muññi ɓe tampi heege makka ɓe muññi ɓe raɗa makka ɓe acci jawle maɓɓe ɓeygureji maɓɓe ɓe muññi ɓe hewti madina ko ɓe hoɓɓe ko ɓe janamɓe ɓe muññi woɓɓe maɓɓe yehi habasa ɓe woni janamɓe ɗum ɗo fof ɓe muññi hari sahabaɓe nulaɗo ɓen no wondi e muñal molandagal ko e nulaɗo noon sallallah alih w sallam ɓe ti'i nulaɗo ko waɗa kon fof ɓe muññino ɓe yettanaki hoore maɓɓe si ɗum feƴƴi anditen ɓe sahabaɓe hadi ko wakkilinoɓe yarlade hoore mum fi dina kan yarlu hoore mum kañum yo maayu ma kañum yo tilfo ma kañum yo lorro ma kañum yo weele ma kañum yo raɗe kono yo diina kan heɓu doole yo diina kan sembine yo diina kan ɓante fi muɗum si en anditi gaswatu Uhud emo jeeya e gaswaji ɓurɗi sattude ɗin ɓurɗi yawde ɓurɗi sattude ko bimi fuɗɗi ha innede alansara tawi waynodirama kono fewno waynoderde tawi wuli kat ɗo hewtuno ha tawi eyɓe ɓen koɓe hewtunulaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi koɓe hewtunulaɗo mana koɓe aru ɓe waranulaɗo woɓɓe maɓɓe wawi tappude nulaɗo yana e nder ngayka ɓen doga ha uniteɗo ibnu Qami'a o dogi o yehi o inni o wari nulaɗo kono nulaɗo immi ɓe hawti sahabaɓe woni takko maɓɓe on tuma ɓe artoyi hoore maɓɓe goɗɗo no wiye Abu Dujana nan ñande ko honno ngo waɗi ka nulaɗo woni ɗon ka ley ɓe tooli ko ɗon o ari o uggini hoore maɓɓe kaafaje ɗen e dagaje ɗen fo hawra e hoore makko ɓaawo makko ngo wayi o ɓaawo benjare hakke makko dagaje ɗen tufi e hoore makko ka o darino ɗon ko ɗon ɓe soppi ɓe taƴiti ha yoori ɗum o dirali o maayi ɗon o yani ɗon Anas ibnu Nadr oɗo kadi ko jeeyaɗo enel ansar on no ɓayru o yii julɓe goo ɓerɗe mum maayi ɓe inni nulaɗo warama o wi ko honno joƴƴini on ko honno waɗi on ɓerɗe ɓe inni a nulaɗo warama o inni awa imme no maayon ko fuyi ko nulaɗo maayani ko imme maaya noon ko nulaɗo maayani ko si nulaɗo maayi fi dina kan on kadi imme maayo o inni Allah ko ɓeeɗo jooɗi ɗo kon ɗum ɗo honno weɗalila Allah ko ɓeeɗa waɗi kon ɓe ayɓe arɓe waɗi nulaɗo ɗo Allah mi tawtaɓe e muɗum fiw min noon mi haɓayɓe o immi o yehi o okki kankadi o yehi ton o piiride e maɓɓe ha o lutti e mum Talhatu bun Ubaydullah ko junngo makko ngon o kalirayno dagaje ɗen e kaafaje ɗen ngo soppa ha woni junngo yorugo ha o wuuri junngo makko ngon no yoori ngo wada fontade tawi ɗaɗi ɗin taƴi debbo wiyeteɗo no Saybatu bintu Ka'ab almazaniya oɗo kadi o ƴettuno kaafa feeno kaafa gollata o ƴetti dagaje o dari takko nulaɗo sallallah alih w sallam o soppa o tufa ɓuri nokkili 7 o dogali ko ɓe yimɓe seeɗaɓe ko yahata wono 3 ko ɓe arno dari takko nulaɗo ha nulaɗo wawi immade ɓe mooɓita konnu ngun kadi ɓe fuɗɗitogere on kisum ɗum no ko hollugol wondema haɗi ɓeɗo no yarli hoore mum fi dina kan ɓe yarli wonkiji maɓɓe ɗin ɓe yarlino jawle maɓɓe ɗen Makka ɓe ari Madina yimɓe Madina ɓen kadi yarli jawle mum ɗen ƴettiɗe fof waɗi e juuɗe won arɓe ɓen hoɓɓe ɓen si hoɓɓe ɓen haari si hoɓɓe ɓen hirtike haɗa kamɓe yimɓe Madina ɓen ɓe haari ɓe hirtike si hoɓɓe ɓen iwɓe Madina Makka ɓen muhajiruna en si weelama haɗa ɓe weelama ɓe ƴetti ko ɓe mari kon fof ɓe jonni ɓeya kadi ko heɓuno kon fof wawi yaafade
ɓe sahabaɓe nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam eɓe jogino kadi goɗɗum ƴettugol ko mari kon okka fi diina kan al infaqu fi sabili da'wa al infaqu fi sabili da'wa misalji ɗin no ɗuuɗi kono en fof en anndi tawi gaswatu tabuk hakkunde madina e tabuka ko fanɗi o ko wona kilo 600 e ko fawi ko yahugol hawrodiri e tumbere ceeɗu sa e ka wuli hawrodiri kadi ko feewno ɗon tamara on fuɗɗi ɓenndude tawi hannde kadi ɗon no wuli tawi fus ala on anndi ado dabbunde seeɗa hara heege no woodi ko hiɗɗuno kon fof ñaamama keson ɗum ɓendaali yimɓe madina ɓen ko gesele maɓɓe ɗen ɓe hoolorno te noon gesele ɗen tottaka taw ko ɗum waɗi ɓe inni gaswatu tabuka on ko jeyshul usra sa e sattede nulaaɗo ari inni adde eɓe fokkintini konu go sifa mum yahaali ha hannde guluuji 30 neɗɗo ɓeeɗo fo ɓe ɓornoto ɓe ñaamay ɓe yaray ɓe waɗɗoto ɓe heɓay aala mo ɓe haɓira guluuji 30 alaa ka jawdi ƴette hay nokku nulaaɗo inni sahabaɓen adde jama o yehi mo be addi seydna omar radiallahu an o wi'i ko wonki makko hannde mi etoto si tawi mi foole aboubacre hannde mi foolamo si tawi mi waaway foolude aboubacre haɗay ko hannde yomi yahu mi ndaara si mi foolaymo o fecci jawdi makko nin pecce ɗiɗi o ari o jonni nulaaɗo sallllahu alih wa sallam feccere nde feccere o mari fii ɓeygure nden nulaaɗo inni ko yelu accanɗa ɓeygure ma wowano ɗum ɗo mi accani ɓe yani feccere nden mi accani ɓe wono feccere nden mi accani ɓe ɓayru o wooli ɗon nulaaɗo du'animo aboubacre naati o addi ko o huni kon nulaaɗo landi ko jelu accanɗa ɓeygure nden o wi ko Allah e nulaaɗo mi accani ɓe seydna oumar wi ka ɓerde makko gila ɗo ha mi maya mi etota ko foolugol aboubacre hay e hunde seydna ousmane kañum ko fanɗi o ko fanɗi geloji 300 e dinaare wulure ɓe wi'i kanko tun o ƴettuno dépensugol tataɓal honno wetela ngu kono tabuka ɗo mana ko yahata guluuji 10 neɗɗo kankon o fawtike ñaamete maɓɓe e mbaɗɗatiri maɓɓe e aalaji ko ɓe haɓira ko ɗum waɗi nulaaɗo weltanimo haa ɓe inni ma darra usmanu ma faala ba'da al yawm hay huunde bone ko usmane waɗi ɓaawo hannde lorratamo sabu nde moƴƴina nde waɗi hannde ɗo mutinayi boneji kala ɗe o waɗoyta ɓaawo hannde nulaaɗo ma kaali boneji ɗe o waɗano ado hannde ɗin ko ɓe maaki ko gila hannde ha ñande o maayi bone mo waɗi o mo waɗi lorratamo he fus hakke ma ko ɓe weltanimo hakke ma ko ɓe tawi o no bañi sahabaɓe nulaaɗo ɓe mo be addi marɗo tamaro adda tamaro marɗo coñci adda coñci marɗo kaafaji adda kaafa mo ɓe addi ɓe fokkiti ɓe yeehi ɓe arti ɗum ɗo ko hollugol wondema sahabaɓen hari koɓe mari kon no e juuɗe nulaaɗo sallallah alih w sallam ɓe wutoray ɓe haajitiray no ɓe faalira si ɗum feƴƴi nulaaɗo sallallah alih w sallam allah arsiki ɓe sahabaɓe ɗoftiɓe hari sahabaɓe no ɗofti si goɗɗo innama yo daro o daroto so innama yo jooɗo o jooɗoto so innama yo deƴƴu o deƴƴe so innama yo wowlu o wowlay qissa gooto no waɗi feeno gaswatul khandak hitaande jooɓire waɗi ko on no ɓurno sattude telemma ka honno wiyantelan ka haqqillaji julɓe ɓen e ka miijoji maɓɓe e ka ɓerɗe maɓɓe ko ɗum ɗon ɓurno hulɓinaade sabu ɗon ɓe huttita ko wiya ko gaswatul ahzab ko konuji Quraysh iwri feere Ghatafan iwri feere yahudu en iwri feere yulɓe ɓe woni hakkunde tawde ɓe woni hakkunde ɗon ɓe tampi Allah okki ɓe
pehe ɗe ɓe hutora fi ɗuytugol tampere nde ɓe jasi gaawi. Salman al Farisi radiallahu anhu o fewji fewjoɗe o inni men hari ka amen si min huuli ayɓe iwayɓe ka woɗɗi min gesay gaawol haɗa gooto lumbata gaawol ngol naata ka nder hoɗo. Nulaaɗo inni ɓe jesu ngol gaawol ɗon si on ndaaroyi kagol jesano ɗon a taway ko fanɗi ko kilométre 6 luggindin hari ko métre ji 4 yanjinin hari ko telemma métre ji 6 hande sen inni yo jama jasu ɗum hari wawnoɓe jasude ɓe daññande ko telemma wulure e temeɗɗe 5 balɗe jasanoɗe ɗen ko telemma balɗe 25 so on jooɗi on calculi ɗum ɗo haɗa hande ko machine ji addano e benje machine ji ɗin jasa ha gayna nokka waɗa leydi benje ɗen hibboya ɓe wata gaynude ɗum ɗon e nder balɗe 25 kono sahaba ɓen ɓe wakkili ɓe muññi ɓe golli ɓe ɗofti nulaɗon sallallahu alaihi wa sallam ɓe jasi ɗen kami woni wolude fi mum ɗo wona jaare wona no jasede ko kaaƴe wona soppede enen fof ɗen anndi wona ka men en Konakiri ɗo heɓu ɗo ngayka luggu ka métre 4 haray ka yaaji métre 5 hara ko kaaƴe ko marton e biire wona soppirede enen anndi ɗum ƴetta e lebbi joni noon ko sahabaɓe 4 nayo ma 10 wonno hawtede ɓinna ko noon ɗo gila ɗo ha nokkel kaari ƴawnugol tun leydi ittamo e nder métre 4 on ley ƴawnamo ka hoore ngayka feromo ka woɗɗi ɗum ɗon tun ko golle kono ɗum ɗo fof ɓe jaɓi ɓe ɗofti. Huzayfatu bnul Yaman o filli o innu ɓayru men waɗi ɗum ɗo fof te on tuma ko feendo jaangol ɓayru jaangol ngol waɗi henndu moolana ndu waɗi ko wayi won nduluru ari ndu rewani honno ɓe entelanna heferɓe ɓen Quraysiyankoɓe ɓen ndu rewi ka maɓɓe ndu dillini tillisoji bagi ko ɓe haɓɓuno kon ɓe jooɗi e mum ko ene tan kon joni tante ji ɗin dillini ɗum ɗon wiirini ɗi wureje wona joƴƴinanoɗe no defede ɗum fo yani niɓɓiti jangol no tiiɗi. Huzayfatu bnul Yamani wi'i nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam tumbere jemma ka niɓɓiti ɗon ɓenni ko hombo immoto yaha ndaara ko ɓe no ɓe fewndori to ɓe fawtanake mo aljanna o hakke ma ko hulɓini e ko maapini e ko satti hay goto immaki on tuma nulaaɗo maaki Huzayfa immo o inni mi immi mi dari nulaaɗo o yahu humpittanono ɗaalan ko honɗum fewndi ka maɓɓe ton hara a waɗali hay e hunde ko min nulaalima o immi o yehi o lumbitoy ka gaawol kon ɓurno faaɗirde ɗon o meppi ɗon o ƴawi o yaari ka heferɓe woni to o hewti o tawi nduluno ndu lanci fop hiɓe mooɓi Abou Soufiana no iwlade o naɓi juɗɗen ka yiite haa ɗe wuli o ari o mooli reedu makko ndu o ewni ko onnon yo jama mo be mo yo ndaaru jooɗiɗo takko mum. Huzayfatu bnul Yaman ko nulaaɗo no imminimo espion jo yaagol anda ko fewndi to imo jooɗude e goɗɗo o inni man anta kanko Huzayfa o atti kisan landade o yaha ko hombo oya wolanimo kañum ko hombo oya kañum andita landagomo kanko ko hombo ɓayde Abou Soufiane no sikkiti wota taw hata nulaaɗo no immini sifa ɓen ton o inni mo ɓeyo ndaaro mo jooɗodi ɓayro andi fof ɗum annike gasi o inna miɗo wolude haala hey en ari ɗo en woni ɗo ko wonɗen en wawali wadde hay fus joni noon hendu ari nduluru ari liɓi ka hoɗuɗen ɗo e liɓi wayliti wureje men ɗen ɗo wona wonunde hande kadi awa mayen hote minno mi fokkiti
Huzaifa wi hari miɗo jogii dagawal angal e laañal angal miɗo suuɗi o inni si mi yaltino dagawal angal mi fawi ga laañal ɗo mi puuɗi si mi akkitino ngal kaka daande oyan ngal yiyanayno daande Abou Soufiane o inni mi faala yaltindegal mi fampomo mi waramo min ɓuttina kono mi annditi nulaaɗo inni wata mi waɗu hay hunde mi immi mi hooti mi haalanaɓe ko mi tawi kon e ko mi acci ton kon kono nulaaɗo maaki ɓe inni nden ñannde ɓayru ɓe hooti al ana nahzuhum wala yahzunana ɓayru handak lanni ɓeni gila hannde ko enen haɓoyta ɓe ɓe wata arde ɓe haɓa en few si ɗum ɗo feƴƴi haray koyen anndu wonde hari ɓe sahabaɓe ɓe reeni hiɓe ruuɗi aduna seede hiɓe reeni hiɓe ruuɗi aduna wona feendo nulaaɗo ma feendo alaano ko ɓayru nulaaɗo feƴƴi Allah newnaniiɓe ɓe udditi leydi Faris ɓe udditi leydi Rum ɓe naati ni leydi Irak haa ɓe hewtoy Iran marakatul Qadisiyya e Nahawand e Fathul Futuh e ko nandi e ɗin ɓayru ɓe gayni ɗum fof wona Tustar e ko nandi e ɗin ɗon jawle mooɓano mooɓa ɗin jawle fof waɗa e pucci e geloɗi adda haa hewti Madina ɓe honi Seydina Omar o ndaari ɗe jawle ɓe maaki yimɓe wooɓe yiwde ɗe jawle ɗo hara memaali ɗe mooɓa ɗe fof adda haa ka tawalan ɗo woodi ko yimɓe nunɗuɓe yimɓe ruuɗiɓe Seydina Ali a jaabi ko ɓayru a ruuɗike ko ɗum waɗi ɓe laamiɗa ɓen kadi ruuɗi koko reeniɗa kon addi haa ɓe reeni Seydina Omar o laamike nder ko o laami kon o woni khalifa ko ɓaɗi duuɓi 10 ma ko timmi duuɓi 10 hari ko dolekke walkaɗo o wattotono ñanndu miskino o ñaamata o immotono jemma o jinda o annda no yimɓe saare nden wuuriri o annda alhaaliji maɓɓe ɗin o jooɗotono o wulla o inna mo tori Allah ko o laami ɗo yo wonan mo hara o heɓaali o faɗaali mana ko aaden julorta ko fiyu heɓu tono wonni kanko hayso heɓaali tono ko Allah dandumo pirde bi maana siko ko yangi ɗo fof o heɓaali hay hunde e baraji si Allah hesinimo junubu e nder muɗum hade kanko mo yetti Allah ko ɗum waɗi o immotono o yaha ka o faalawo o wona o ala gardi corps o ala dariɓe ka dambugal ko kanko ko waɗi lamɓe fursuɓen to ñande ɓe imminno goɗɗo goo yo ar yiida e makko ɓe ari o luttimo ka juulirde ɓenni ɓe yiihimo yaara ngo sengo ɗo o yehi o tawimo waali e leggal mo ɗaani gardi corps ala fus ala o ndaari a dalta fa aminta fa nimta ko ɓayru a nunɗi si hooliɗa ko ɓayru a hoolike arɗa waaliɗa e ley leggal tawno a wonno lanɗo mo nunɗa a hisatano hareno ɓe ɗaɓɓa ko ayde ko tawde hiɗa hisi ko ɗum ari siɗa waali e hoore leggal ko waɗi sha'ir go wi aminta lamma aqamtal baynahumu fa nimta nawma qariril ayni haniha a hisi ɓayru a ñinni nonɗal hakkunde maɓɓe ko ɗum addi a aru ɗanoɗa ɗoyngol ɓuuɓugol haɗa sen yewti fi ɗi piiji ɗo e sahabaɓe no laaɗo ɓen e yewtali fi goto e maɓɓe ko sabu hiɓe ɗuuɗi ko ɓe guluji ko jikkuji ɗi ɓe kafiɗinteɓe fuu fayda hiɓe mariɗi ko ɗum yewtuɗen fii ɗo hara en aray fayda innen hombiren yewtere nden ma aɗo hombugol yewtere nden wondema jooni enen ɓe fewndiɓe fewndo ɗo ko honɗum waɗɗi en tele maɓɓe sahabaɓe ɗo
go'o ko anditangol ɓe ki yangi ko ɓe yangi ɗo ngal muñal ngal ɓe muñi ɗo e jawle ɗe ɓe nafki ɗo ɗi wonkiji maɓɓe tilfiɗi sabu ɗum ɗo ɗi ɓalli maɓɓe barminaɗi sabu ɗum ɗo anditanen ɓe nde wakkilare maɓɓe ɗo jaɓanin ɓe ɗum ɗo du'anoɗen ɓe ɗum ɗo qur'ana on kañum no weltori fi maɓɓe no manti fi maɓɓe للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون enen noon joni ko fawi en koko aya wi kon tigi walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim haray teddingol ɓe sahabaɓe ɗo hara sendinirali ɓe waɗɗi en enen julɓe ɓen fuu teddinen ɓe no waɗɗi en kadi hara kala ko tawɗen ɓe sahabaɓe ɗo ettino tawa enen kadi no wawa etede fewno saaha men ɗo enen kadi ettoɗen no woodi piiji goɗɗi ɓe waɗuno ɗum ɗon en wataɗe wadde hande kadi kono no woodi piiji ɗi ɓe waɗuno ha joni hiɗi wawa waɗede enen kadi ettoɗen ñentinen ɓe ɗum anditanen ɓe ɓuura ɗe ɓe heeɓiɗen jaɓanen ɓe ɗum ɗon duwanoɗen ɓe ñentinen ɓe no woodi piiji goo ɗiɗo no harmani en telema maɓɓe kamɓe sahabaɓe no laaɗuɓe sallallah alih w sallam wono honɗum yennugol ɓe aybina ɓe jalkita ɓe hayfina fi maɓɓe ɗum ɗo no harmani julɗo wo julɗo ko ɗum waɗi no laaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki la tasubbu ashaabi fa walladi nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balaga mudda ahadihim wala nasifa ko Bukhari Muslim filli ɓinni woto yennu sahabaɓe an ɓe woto yennu sahabaɓe mi wondirima wonki am woni e juuɗe mum on si goɗɗo e mon onon o addi o itti sadaka ma zakkat ko fotata e fello uhudi ngon hana ko kangi no jenɗi ha no fota e fello uhud baraji ko heɓata ɗon kon heɓata ber muudo gotum ko goto e ɓe sahabaɓe ɗo itteno ko ma feccere ko muudo hon kadi arɓe ɓaawo ɓen koɓe wakkili wo koɓe wakkili ɓe hewtitotako ɓen adinoɓe ɗon ɓe ñentinaɓe noon ko honno noon addata yo goɗɗo yenno sahabaɓe nulaɗo ɓe ha nulaɗo en wata ɓe yenne aduna on ɗo diina no woodi aduna no woodi diina kan ɗo no wayi waade wo no wayi waade mo ɓe no wakkilade fe no rewiɗa Allah kono fi aduna on geɓe no woodi geɓe no woodi faɗɗuɗo geɓal wo ma mo geɓal mum fanɗi wo o seytinay si o seytini o hollay seytane ko ɗum waɗi sahabaɓe ɓen hakkunde maɓɓe fiyo Allah on hollu wondema koɓe bani adama koɓe bachar wona ɓe annabaɓe geɓe goo ɓe fottano fi majje ɓe yeddotiri ko bani adama e bani adama yeddotirta kon kono ɓe eti hakkunde maɓɓe kadi ɓe moƴƴintini hakkunde maɓɓe ko haɓuɓe moƴƴintinta kon siko fi lontagol no laaɗo ma siko fi jawle ma ko fi goɗɗum goo ɓe yeddotiri ko gonga ɓe yeddotirno yeddotiral maɓɓe ngal kadi addi ha yoɓe piiru yoɓe woɓɓe wara woɓɓe sabu ko ɓe bani adama wona ɓe malaika wona ɓe annabaɓe kono si ɗum hewti ɗon ko ɓe heɓen sari'are etirde no ñaawiren sahabaɓe ɓe heɓen
ko ñaawiren sahabaɓe ɓen e ñaawireɓe haqqillaji men ɗin ka e ñaawireɓe qur'ana on e sunna nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam ko be ñaawiren ɓe qur'ana on e sunna on qur'ana on gonno o wi wa in ta'ifatani min almu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma joni si feddeji ɗiɗi e gomɗinɓe ɓen nangodiri fi warinirgol moƴƴine hakkunde maɓɓe ɗo ko wonɗen yewtoe ko ta'ifatani min almu'minina iqtatalu qur'an o wi min almu'minina qur'an on innali yoni ɓayruɓe haaɓi yoni ɓe wonti min al kuffar wontani taw hefeɓe fi ɓe haaɓi ha joni koɓe julɓe koɓe jon limanu ɓayde koɓe julɓe koɓe jon limanu haray qur'an on kañum no jaɓani ɓe ɓayde koɓe bachar yoɓe haaɓu kono hoore koɓe haɓata kon qur'an on no yamiri yo moƴƴintine mana si haɓoɓe ɓen no haɓude yo woɓɓe goo immo moƴƴintina hakkunde wonɓe haɓude ɓe fa aslihu baynahuma fa in fa'at fa aslihu baynahuma fa in bagat ihdahuma ala al ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu baynahuma bil adli wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin joni si tawi ɓe haaɓi moƴƴintine hakkunde maɓɓe si woodi e maɓɓe saliɗo woodi e maɓɓe bewɗo awa mooɓe on fof yanon e hoore on ɗon haɓomo ha wiwɗen qur'an on joni ko on ɗon wonɗen ñaawitirde si tawi goɗɗo yani hakkunde sahabaɓe qur'an on ko wi koyo si tawi sahabaɓe feddeji ɗiɗi e gomɗinɓe ɓe nangodiri koyo fedde tammere heeɓo ɓen nden ɗon moƴƴita hakkude feddeji ɗiɗi wonɗi haɓude ɗin si woodi e fedde saliɓe ɓe fof immoɓe yana e hoore on ɗon ha o jaɓa si o jaɓoyi on tuma kadi moƴƴintine hakkunde maɓɓe islam on kañum qur'an on ko holli en wondema si yimɓe haaɓi koye moƴƴintine joni noon sahabaɓen kamɓe kadi ɓayruɓe haaɓi ber haɓunoɓen ɓe moƴƴintinno hakkude khulafa ur rachiduna on ko hawre ber ko waɗano ko ma yeddotiral ber ko waɗano kon feendo wootangol seydna aboubacre on ɓayru ɗon ɗo feƴƴi seydna ali e seydna aboubacre e seydna oumar e seydna ousmane ɓe fof ɓe moƴƴintinno ɓe woni hunde wotere ɓe jokki hunde wotere ɓe seedali ɓe haɓali fi ɗum ɓe taƴali enɗam fi ɗum ɗon ɓe ɓeydi jokkodirde esira yagal e futu woni hakkude maɓɓe haala feƴƴi ɓe jokki koɓe jokkuno fi dina kammo ɓe dari ko wawi kam ɓayru ɓen ɗon kadi feƴƴi seydna ali e seydna moawiya kamɓe kadi ɓe nangodiri yeehi ha seydna ali a feƴƴini seydna alhasana ɓiɗɗo no seydna aliya on yahano kanko e seydna moawiya ɓe moƴƴintina nulaaɗo sallallah alih wa sallam tigi yiinomo ɓe ndaari e makko ɓe wooli goɗɗum ɓe maaki goɗɗum ɓenna inna bni hada sayyidun wa sa yuslihu llahu bihi bayna fi'atayni adimatayni min almuminin ɓenni o ko aden onnoen kohojo makko baajo ni aden tedduɗo allah waɗayemo sabu moƴƴintingol hakkunde feddeji ɗiɗi moolanaɗe e julɓe ɓen joni noon si tawi sahaba ɓen haaɓino khulafa ur rachiduna en haaɓi e misal kono enen inataɓe haaɓi e wiwɓe yeddotir ɓe moƴƴintini hakkunde maɓɓe e saa'i maɓɓe on ɗon haɗa enen arɓe ɓaawo ɗo ɓen ko woodani en ko jaɓugol konko ɓe moƴƴintinno ɗon wona innugol wondema konko moƴƴintinano ɗon moƴƴintinaka si tawi le feƴƴoyiɓe kamɓe ari ha hewti seydna alhasan radiallahu an e moawiya radiallahu anhu ɓeeɗo ɗiɗo kadi ɓe ari ɓe jooɗiki ɓe moƴƴintini wona kamɓe ɗiɗo tum moƴƴintini ko sahabaɓe wurunoɓe on saa'i ɗon ɓen ko kamɓe fof jooɗino ndaari ɓe tawi joni ko julɓe ɓen piirata kon lo'ina e julɓe ɓen ɓe heeɓi doole feeno seydna omar e seydna ousmane ɓe yeehi ɓe udditoyi honno leydi farisi ni fof ɓe ari ɓe udditoyi leydi fursu ni fof si ɓe nangi warinirgol ha mojoɓere ɓurɗe kelluɗe nen warama hande kadi ɓeyato kadi waway moɓitude doole kese e jaɓɓita leyɗe ko fuutinoɓe kon fof ɓe hetta si yimɓe farisi ɓen hetti ko ɓe julɓe ɓen jaɓi ton kon fuu yimɓe ruumu ɓen jaɓiti ko julɓe ɓen nanguno kon fuu hande kadi haldeɓe fotta ɓe arana julɓe ɓen ko hakkunere ɗum ɓe ɗumanno hari no woodi jogiiɓe ɗen haqqillaji hakkunde sahaba ɓen ɗon ɓen ɗon no jindude hakkunde wonɓe haɓude ɓen heɓe wadde honno entelan ko wiyeten ɗo joni waajagol jama o yewta ɓe fammina ɓe piiji ɗin ko ɗum addi jama o fuu jaɓi ɓer seeɗaɓe ɓe jaɓano ɓen tawno hande kadi ɓe ɗuuɗa ɓeyta ɓen hawariji
heɓano doole hannde kadi ko ɗum waɗi ɓe moƴƴintini hakkunde maɓɓe joni noon si tawi sahaba ɓen ari yeddotirɗe ɓe moƴƴintini ma ɓe ari haɓude ɓe moƴƴintini joni enen wuuroɓe hannde ɓen wona yen ar kadi innen joni hannde kadi koye mimmiɗin fi on gueɗe ɗon kadi wawa si gueɗe on ko joni waɗi ma wasi gueɗe on ko ɗum honno wedala wonɗe wurnitude ko ɗum waɗi karamankoɓe ahlu sunna wal jama e karamankoɓe salafu salih ɓen fo kamɓe on heɓe fottani alkaffu amma shajara bayna sahaba joni ko wonno hakkude sahaba ɓen kon enen on woten ukru onno kundule men e muɗum ko ɗum woni Omar ibn Abdul Aziz hakke ma ko nunɗuno yimɓe ɓen fof wi ko kanko woni khamisul khulafa rashidin o wi ulaika qawmun tahhara Allahu aydina min dima'ihim fala nulawwisu alsinatana fi a'radihim maana ɓe sahabaɓe haɓudunoɓe on tuma woɓɓe maɓɓe wara Allah subhanahu wa ta'ala danduno en juuɗe men ɗen tawede e wargol ɓe joni ɓayde Allah dandi juuɗe men ɗen wargol ɓe enen kadi wote en tunnin ɗenɗe men ɗen sabu jandagol ayibaji maɓɓe ɗin haray ko ɗum ɗo marɗen ko udditira yewtere nden no gasa inchallah e nder no woodi ko tagi no woodi ko landetete toon seeɗa mbiɗa anndi ɗi piiji ɗo fof ko piiji honno wetelan ko jooɗaɗi heɓɓita yewta wona gandal gongaɓe yewtere académique kono haɗa ko ɓurtugol toon rerɗingol yimɓe ɓen fii yoɓe janngu fi sira sahaba ɓen radiallahu anhum jami'an haɗay defte no woodi buy yewtuɗe fiiɓe sahabaɓe sahabajo ɓe en heɓa e makko goɗɗum ko wawɗen naftorde hannde tawa ɗum ɗon no wawi en nafude sahabajo ɓe sahabajo mo jannguɗen fii muɗum en ronkata toon heɓude ko wawten naftorde e nder gurdam makko ɗam ma golleji makko ɗin ma alhaaliji makko ɗin haɗay mi daro ɗo taw si tawi no woodi ko landitete on ɗum haɗay miɗen heddi inchallah ada wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah. jarama albarka e weltanike ɓe jarniɓe Allah subahanahu wa taala yoɓe kuɓere moƴƴi ɗo aɗa wi kedɗon kadi en weltaniki kadi Allah woodi en weltaniki kadi ɓe wonɓe ka radio lawol kisan wonɓe kiɓɓude ha ɗum ɗo wawa yuɓɓodirde invitan ɓen ɓeɗo weltaniki ɓe cheikh meɗon cheikh Oumar Gari ara en torki Allah subahanahu wa taala yo Allah yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude e joddi honnindino enen wo kamɓe wo e ɓe sahabaɓe ɓe yewti ɗo fuu ene laaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam ko ɓuri cowde e aljannaji makko ɗin ñande tawata jawde ɓiɓɓe nafata sina on arduɗo ko Allah tawi ɓerne hisude en shirque aɗa tirki rabbuli daaɗi on kadi tirki subhanahu wa taala yo Allah nafiren ɗum ɗo aray kadi mo ɓe wawa jogade ɗengal muɗum ngal e wowlugol fiɓe sahabaɓe ɗo ko Allah indi ko tilka ummatun qad halat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu yamalun nade so ƴihanne kadi enen ko en toro Allah subhanahu wa taala yo Allah hoɗinɗino e maɓɓe aɗa sabaɓe fof ko fewɓe nunɗuɓe ɓeɗo Allah subhanahu wa taala suɓañi on elaɗon ko wonda tirki Allah yo Allah yoɓe cheikh Oumar ko ɓuri moƴƴude e joɗɗi aɗa ɗum ɗo ko mandagal maɓɓe yawmal qiyama enen nanɓe ɓe heɗitinde yewtere ngo kadi yo Allah waɗe yimɓe heɗitoɓe yewtere e jetta ɓuuri moƴƴude yewtere nde gonɓe naftora aɗa en dara watto inchallah haɗa cheikh Oumar Bari aɗa ko janggana kuje moɗon joni to Belgique ɗo no wiye Abdallah Diallo aɗa mi salmini ɗengol nga fof wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aɗa mi tawi salmini ɗon cheikh julde wonɓe takko moɗon men ɗon ko débatɗo salminade ɗon aɗa bañan technologie inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jarama namu sague modi mi weltanike on foto men turki Allah yo Allah weltike weltanike ɓe foto haray ɗo woni honno ballal molanagal woni wakkilare molanade haray ko noon woniri ko ni ɓe jokkiri ga hiɓe jannude ɗo e dimanche jeɗen koloma ɗo honno o suwaru min hatu sahaba hiɗe wakkili moƴƴa ɓe wakkili e nokkiji buy haray koye weltanuɓe moƴƴa jarnen ɓe haray tigi tigi o woni wakkilare molanade haray kadi wano faalaɓe hettude wano ɗin darsuji ɗo ne jannude kadi haray hiɗi ka bañan technologie service haray faalaɓe hendade kadi no wawi noddude men numéro on 664 33 06 56
haray ko weltanogoɓe jarnaɓe haray weltanike jama en fof en weltanike tippuɓe ɗon en kadi haray joni iɗon onno min joniti on antenne o haray eɗen waɗi programme en soke mo laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal